Nongeye kubasuhuza rero mbifuriza kugubwa neza mwe mudahwema gukurikira inyunguramagambo official, mwe mudahwema kudushyigikira, mudahwema kuduha ibitekerezo byanyu. Cyo basuhuza rero n'ubundi ni MC Ruganzu. Hanyuma hari amakuru mbazaniye. Abantu 11 bafunzwe nyuma y'urupfu rwatunguranye rwahoze ari umwe mu barinda Perezida Tshisekedi ni muri Kongo. Na makuru ashaka kanya bakaba bakameje rero gufungirwa mu kasho y'urwego rw'ubutasi muri Kongo. Ibi byatumye ishyirahamwe nyafurika riharanira uburenganzira bwa muntu ryitwa Asado rinenga Tshisekedi rimusaba ko bafungurwa vuba na bwangu. Abantu rero uko ari 11 batawe muri yombi nyuma y'iminsi mike habayeho urupfu rutunguranye rw'uyu musirikare wari mu itsinda ririnda perezida rwabaye muri Mata muri uyu mwaka. Aba bantu bamaze amezi 5 bafungiye muri kasho y'urwego rushinzwe ubutasi muri Kongo rwo bita ANR, Agence Nationale de l'Enseignement, bataraburanishwa cyangwa ngo bagezwe imbere y'inzego z'ubutabera. Ishyirahamwe nyafurika rero riharanira uburenganzira bwa muntu ryitwa Asado, Association Afrique de Défense des Droits de l'Homme, riranenga Perezida Tshisekedi, bivuga ko ntacyo yakoze kuri iki kibazo cy'aba bantu, ikavuga ko atigeze akora impinduka z'imikorere z'uru rwego rumwe mu rushinzwe ubutasi rero yakunze rero kunengwaho kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Nyuma y'uko mu kwezi gushize kwa Nyakanga iki kibazo cyari cyazamuwe n'umuryango utari uwa leta CAJ, uyu muryango wundi wa Asado nawo wazamuye iki kibazo kuvuga ko Felix Tshisekedi atigeze ashyira mu bikorwa ibyo yizeje mu mwaka wa 2019 byo kuvugurura urwego rw'ubutasi ndetse no kurandura ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu byakunze kutavugwaho rumwe kandi bivuga kuri uru rwego. Hari ukuntu rwego ngo ruhonyora uburenganzira bwa muntu. Mu itangazo uyu muryango Asado washyize hanze uvuga ko utishimira kuba Tshisekedi mu myaka 6 amaze ku butegetsi atarigeze agira icyo akora kuri iyi migirire mibi ya ANR ikora ibikorwa nk'ibi bihonyora ihame rya demokarasi mpuzamahanga ndetse n'ubutegetsi bwubahiriza uburenganzira bwa muntu. Itangazo rigira riti ishyirahamwe nyafurika riharanira uburenganzira bwa muntu Asado mu magambo ahinnye rihangayikishijwe bikomeye no kuba Perezida Tshisekedi akomeje kwirengagiza ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo yiyemeje byo kuba yahindura inzego z'ubutasi n'iz'umutekano, akagira impinduka akoramo zikubahiriza uburenganzira bwa muntu, agakosora ibikorwa byose bibangamira uburenganzira bwa muntu byagaragaye ku butegetsi bwa Perezida Joseph Kabila. Iri shyirahamwe rero rigaragaza bimwe mu bishimangira iyi mikorere itari ya kinyamwuga ihonyora uburenganzira bwa muntu ya ANR, irimo kutemerera abafunzwe n'uru rwego guhura nabo mu miryango yabo ndetse n'abavoka babo, abavoka n'ababunganira mu mategeko. Bikaba binyuranyije rero n'ingingo ya 18 y'itegeko nshinga. Asado rero yasabye Perezida Tshisekedi gutegeka abayobozi ba ANR bagafungura vuba na bwangu aba bantu cyangwa bakaba bagezwa imbere y'ubutabera kugira ngo baburanishwe. Ubwo reka dutegereze ese Tshisekedi arabyumva, arabyubahiriza